Washington DC emergency an puanga engang emergency nge ni tero kan clear ho don nia thotan ni khan President Donald Trump chuan Washington DC Mayor Muriel Bowser ngen na angin emergency puan na tur apom puita ti hian January ni som pakhat atanga inauguration day zo ni som ni le pali thleng emergency man aniang Washington DC Mayor hian January ni som ni hun ser mang tura Washington khopui pan lo turin US mi puite ngen bokani Browser hian Federal Sarkar tan puina angen boka Acting Attorney General Jeffrey Rosen nena FBI puina deal bok January ni som pakhat atanga ni som ni le pangachung intelligence report peturin angena tin Department of Homeland Security te chu Pentagon thopui turangenin Department of Justice Congress le Supreme Court te chu Federal Property Sarkar thil himna ta na mala turin angen bokani Emergency chung hian National Guards sipai sing khat le sanga velen Washington khopui an vildona ner tlang tumchi ani melo view mai January ni ruka US Capitol beitu te khan President somnga le pakwana turlak lu na hun hi ti boyan la tum reng nia riatania mase Joe Biden chuan inauguration day hi in chunga man ai chuan pon lama man adu zok ni ominan soya a hlo thua soyani Donald Trump le Mike Pence te anin muwa President hi abang don lova paithak ane bokhek lovang ti in Pence na soi Vice President Mike Pence chuan President Donald Trump paithak na tura malak na om te chu narthak fai vek atum nia soyani thotan ni khan Donald Trump le Mike Pence hi anin bia ni in Newsmax chuan atar langa in muthiam lo na em an nei mel lem lo putrama le pupen sa te inkar thu hi cheviu angina langa ram huai pitari te malak na po hlotling mai dona rin na alien le khania mase President le Vice President hi hadam takin anin betheya Mike Pence yan mol pho taka chantu nei lo ang maya apu thla thlam hi atum lo melani ngai dan tam takleng vel kara Oval Office Donald Trump le Mike Pence anin muani Capitol Building lu chua tu te khan Trump campaign out la America First ti tu te an ni lo ti in an dem thu an soinon le ni President Office thu choina tar landanin kumli chunga an na tho te thlir ho ni in nitlem te hun lo om te hi America mi puita na thataka man zo an tum ti tar lan ani bok January ni rukathil thleng wang khan Mike Pence le Donald Trump kar thu athalo hle ni in kan lo ngai deuh veka Democrats ten impeachment an kalpui me po hi a hlo tling mayang a kan lo ti man hian ani mase tuna chuan President hi abang don lova impeachment po hi a hlo tling don lo ti Trump admin official te kam chua ka tangin a riat theita Democrats ten Trump impeachment an du em na chan hi achiang view maya tuna chuan Joe Biden hi sang ni le som ni pakhat atanga som ni le palichunga President ni turin achiang ta a mase kum sang ni le som ni pali election a Donald Trump hi aron comeback an ring formaya Democrats ten khaten an hup hursa hleni baka Biden admin tan kumli local tura hian Donald Trump le a supporter te hi chimom tak an ni theiboka heng te wang hian Trump impeachment hi apoi mo a Democrats te lamatanga thlir chuan an himna ta na ti mak mo ni vetlat si ani berhi Amazon Facebook le Twitter lam chuan torot an chua chun zum zelboka kan news masa po kan soinol to kha kan thua fia theinan ti hian han soinon leila amasa in QAnon hi engeni ti hi kan riat masak phot angai ome QAnon chanchin hi soitur tam taka oma han soivek don chuan hun adurei dona atoi theyang perin QAnon chu pol pakhat conspiracy theory boy puitu anni ti maila athange sangni le somporiat okas thla khan Trump re-election campaign a anonin lar tana khatatang khan tramalam tang angangai anni zuita zelani Facebook le Twitter a follower an nga khop maya an moto chu where we go one we go all ti hini putram puya po hian QAnon tweet hi tam tak
a retweet hin bok Twitter chuan QAnon mi le sa anga an hriat Twitter account sing sari zet an suspend le ta a Capitol Hills buaina kha QAnon conspiracy theory wang ni hriat na alien boka hei hi Twitterin account sing sari zet an suspend chan ni nan soi Amazon chuan QAnon product zong chu an market atangin an pai thlangal vek boka QAnon Paul Ming hian thom no chi rang a om nol maya an Paul logo moto le thil tumte alang hlomani eBay point QAnon products hi an lo remove to bok election fraud chungchanga khan drama supporter ten stop the steal the campaign kha post an siam na sa khania khangan post siam zong stop the steal chuan na zong kha chu Facebook chuan remove 5 vek bokani Facebook chuan January ni som ni thleng hi chu chhun zan chatlak om mi lovin Facebook a post le activities zong an vil na sale zual dona boina chualo na na malakan tum na sa hle inen chin du chuan Facebook post kha han siam chin ula stop the steal ti kha han chu tel ngei bokula ti chuan chiang mayang I post kha rei real lovin an remove ngal mai dona ni tunlai kan democracy hi big tech ten na sa takin an thunun ti alang renga freedom of speech hi ramdan puin min pek ani angin Facebook Twitter YouTube le adang danga kan mang thei ngai dan soya thianga ngai dan zong hi dik victor ngai tur ni chuang lova chu kan zalen na free speech kan nei chu big tech te hian an du dan chuwa man min phal saka democracy ta na him lo hle ni American Civil Liberties Union ACLU chuan big tech ten Donald Trump account an suspend chungchang hi angai mo ve hle maya hetiang an ti zel chuan tu ma hi tong chuak ngam lovin min la siam vek theiani anti Nancy Pelosi chuan Donald Trump second impeachment tan resolution a phar chuak ta nge a media te ma mi tweet tlamivin January ni ruk Capitol Hill a thil thleng hlo om zia American democracy din mun hlo om zia ha hi pina soina sa hle maya putraman ni kwa chawanei to chung hian pe chu ala tumru hle ania mase kan soitak ang khan eng ual chu an ti thei mel lovani Capitol Hills boina khan Pelosi laptop about a dai mai khania tun thleng hian om na chin hi riat ala ni lo hei wanga impeachment man mo ta thut te ani theyang em o ti te ril ro alo om boka lelama chuan President Trump ero ala ning lo view maya akal ngai na lakal chara January ni som ni chuak mai tur ni ma se President chel reng mai tur ni om takin ala bu ngau mai ni White House private ceremony an naya Jim Jordan chu Presidential Medal of Freedom ahlana ningani khian New England Patriots head coach Bill Belichick nena Medal of Freedom hlan atum boka na hela thul lo reng ani hi Senator Lindsey Graham chuan Donald Trump hi dar karli chungte mewa koma President Trump chu program anga pen chuak turin a hila Mexico border wall lam vatlo ala tum chu zokani ome an soidan chuan Twitterin Donald Trump an suspend atanga an tlak niam na chu alakal tluang zela ani som na alo thlen meu chuan 10% line an tlata voina 12% an tla thale duai bok Donald Trump atan tu te chau ni lovin Democrat lamatang point Twitter chuasan hi an thanem view tho ne hriatani Hong Kong a Trump atan tu te phei chuan Twitterin Donald Trump an suspend lungoi lo na lan tir nan an Twitter logo chu aling let zong kherin an tar fekani khep maya heti lai hian parlor ve thung chuan tu na tanga ni rei lo tea an mani private singulin server an nei ve to don ni nan soya parlorin mani server an nei ve le mang ngal tura in register sa ringot hi million som ni chuang an tlin to thu an CEO chuan a soi puzuala nepi do in US in thana putra mate chanchina tanga kan ngai to zui tur ati hi thirdan thatak mai ni in kan thria a he thu hi tun tum chu ilo ngai to pui teng u miro pui John Calvin a chuan pathianin nam pakhata hrem du chuan op tu suala pethin alo ti hi tuna America boruak nen hian a in me mel hle mai
Israel zudalal te hun lai po khan lal sual tak takin rawan rel le an op pathian in a phal sak thina ni kha mase chung lal te lal hun chung chuan ram le mi puin an tuarin an room na sa hle thin bokani kha mase mi pui tam zo khan fel na kong zo ain sual na kong zo khan nuam an tin an du zok thina tin fel na kong zo chu atha ti khereng chungin sual na kong zo du an tam zok thin po kha amak love America po khwan Christian ram an ni chungin pathian du lo zong Bible in sualati sualangai lo thil tha anga ngai tlat khu mi tam zok an ni tlata mainline protestant ko hran lian pui puite Bible sikul hlun le lian pui puite an sarkar sikul te an institution tam zok te khu liberal zirtir na ina chi atne le abual at vek to an ni hloma conservative in chal ayen liberal in chal an tam zoka party zong po in Republican Party chu maktadu somthum pakhat vel chu an ni lain Democrat lam chuan member maktadu somli le pani lai anei ve thungani an pastor tam takten mong ko hurle sex du to ka man chu suala an ngai lem lova mani Congress honnia Democratic Congressman Reverend Clifford Tong Tai hla cham khan an din mun chu enge moza ati lang chiang hle ome pathian ala Hindu pathian dang le pathian tia ming dang an riat zong mingin amen and amen atini kha ke chuan chunga pathian danga chal khi ka ngai serious lo zok mani khatiang kha western liberal ho chuan poi anti reng lo maya CNN in sang ni le som pasari khan nu pahlim na program pakhata chung ko hlim ni tur chuan mani ko pui chau ni lovin midang nen mi pat mai chiat na akha to ka man turani at timok mai ni kha hei hi kan Bible in uire ati sualian tak chuni chiangani kan Bible chuan ni nununga chuan tluk chiat na na satak a thlen tur thu soya hei hi riat thiam chuan tun lai khovela thil thleng mek te hi an makhan lo zirlai vegan ni zok US ram chum chau ni lovin khovel pum huap ring tu ten US President Trump atlin thainan theitop choin kan tong trai hloma mase kan pe sei em chungin atling talova vote jingpen chungchang chu thuran ni se tling lova da to ani tamaya alo thok chun zom ta ani pal hlo chuan alo mom hle bokanga kan tong trai na telal pan min chang lovanga yin mi tam tak kan bei dong po ni ma na kan tong trai na telal pan min chang lo ni lovin pathian thil tum kan la hriat phak ri lo a om te po ni mai theya lali so local le na tan sakol number te romlal ram loading turatan te in do na in hir ngona le tram tla turatan te boru ka in mung chho te poni ma na khripuya leng mup boxia van mong senatang ni khuwa kan thir thinang khan tharau mit le Bible zirtir na enga tang hian thil hi thir zok tong umiang ole tuna kan ngai thak ta kha puzuala ni pido lamina athil khir dan aron zia ania kancana lo khir tu ten athir danin lo tom pui vek kher lo mai theya enge mo zat enge mo chen in lo hlok puiro kan bei sei